नॉलेज इन्फो यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत बंधुगण। आज देखिए आपंकर वैकेंसी आसी ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज संबलपुर, जोटा कि आपंकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट संबलपुर तरफ वैकेंसी आसी बहुत गुड़ा वैकेंसी आसी आपको संबलपुर जिले में आपको पोस्टिंग मिल जेकोसी जिलार प्रार्थी मैंने से जिले में आप्लाय करेंगे और एग्जामिनेशन दे पारे। तो गुड़ाए डिस्कसन आम करवा कौन कौन पोस्टिंग अच्छी केते कौन सैलरी अच्छी सब डिस्कसन करवा। तो डिस्कसन पूर्व मोर छोट रिक्वेस्ट आपण आम चैनल को आसतु शेयर करूँ चैनल को एवं सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ एवं जो मैंने कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर जो मैंने लॉकडाउन रे चाकरी पाई पार ना गवर्नमेंट चाकरी प्रिपरेशन कर पाई पार ना से शेयर करूँ एवं निज प्रिपरेशन करने प्रेरणा दिंतु से कौन भी गवर्नमेंट जॉब पाइपर एमती भल भल जॉब यहाँ अच्छी रेगुलर पोस्टिंग आपन को बहुत सुजोग मिल आपण बंधु बांधव एवं आपंकर सांगसाथी मैंने जो मैंने प्रिपरेशन करुवे। तो चलते डिस्कसन करेंगे एवं आप्लिकेशन कौन कौन रही केते कौन दरमा रही केते कौन पोस्ट रही। तो देखो ये आपंकर रही आप्लिकेशन फॉर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट अच्छे आपंकर जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट गोटे पोस्ट बाहरी, जूनियर टाइपिस्ट बाहरी एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 बाहरी, जोटा कि आपंकर स्केल पे रही 19,900 ରୁ 63,200 जूनियर आम कम क्लर्क कॉपिस्ट एवं आपंकर ये रही टाइपिस्ट मान 19,900 ରୁ 63,200 सेम स्केल पे और ये रही आपंकर जोटा कि आमर अच्छी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 आपंकर रही 25,500 ରୁ 81,100। देखो ये आपंकर आप्लिकेबल टू ओडिशा ग्रुप डी ग्रुप सी आपंकर पोस्ट यहाँ एवं यहाँ हूँ जुडिशियल डिपार्टमेंट पोस्टिंग एवं आपंकर जमी यूजुअल डीए मिल अदर अलाउंसेस मिल दरमा सहित ये देखते पोस्ट डिटेल्स आपंकर केतटा कौन पोस्ट रही जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट रही जनरल 14टा, एसटी रे 9टा, एससी रे 6टा, एससीबीसी रे 2टा, टोटाल 31 गोटी पोस्ट रही। जूनियर टाइपिस्ट आपंकर रही 2टा पोस्ट आम जनरल रे, एसटी रे गोटे आप टोटाल मिसिक 3टा पोस्ट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 आपंकर रही 3टा पोस्ट सॉरी ग्रेड 3 आपंकर टोटाल जनरल 4टा, एसटी रो 2टा और टोटाल 6टा पोस्ट आपंकर वैकेंसी बाहरी। ये नोटिस अच्छे देखो 33% इंटर रिजर्वेशन विल बी मेड फॉर वोमेन कैंडिडेट आपको एमएन कैंडिडेट 33% आपको रिजर्वेशन अच्छी। देखो ये आसले आप एलिजिबल ऑफ द कैंडिडेट्स आप कौन कौ कैंडिडेट मैंने ये पोस्ट में एलिजिबल मस्ट बी हैव सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एवं आप पास करथिबे +2 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द काउंसिल जेकोसी आप काउंसिल +2 एग्जाम पास करथिबे एवं आपणकर एवं आप लास्ट पास डिप्लोमा आपंकर डीसीए सर्टिफिकेट आपंकर थिबा दरकार जोटा कि जूनियर क्लर्क कॉपिस्ट जूनियर टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर आपंकर कंप्यूटर सर्टिफिकेट मस्ट थिबा दरकार। आपंकर 18 ରୁ 32 वर्ष होइथिबा आवश्यक एज ऑन आपंकर 9/7/2021 सुधा आपको 18 ରୁ 32 वर्ष होइथिबा आवश्यक। एठिरा देखंतु ए पर्सन बी एबल टू स्पीक आप माने कहि पारथबा दरकार, पढ़ी पारथबा दरकार एवं आप लिखि पारथबा दरकार ओडिया रे, ओडिया लैंग्वेज रे से माने ओडिया लैंग्वेज टेस्ट हेबो एवं एमई स्टैंडर्ड रे आपण ओडिया रे पास हेतिबा दरकार। बी गुड कैरेक्टर आपण थिबा दरकार एवं आपणकर फिजिकल हेल्थ भलो थिबा दरकार। एवं एठी देखो आपंकर पजेसेड मिनिमम स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट जोटा आपंकर जो मैंने टाइप राइट आप पकाउं जूनियर टाइपिस्ट पकाउं से 40 वर्ड पर मिनिट आप स्पीड थी दरकार और जो मैंने स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पकाउं से मिनिमम 80 वर्ड पर मिनिट सर्ट हैंड थी दरकार और 40 वर्ड पर मिनिट टाइप राइटर थी दरकार इंग्लिश आम लैंग्वेज रे। ये देखो एग्जामिनेशन फी आपंकर टोटाल रही 100 टंका एग्जामिनेशन फी रही ट्रेजर चैनल आप आड्रेस देते ये आड्रेस आप ट्रेजर चैनल करेंगे और एससी एसटी मानक कौन प्रकार फीस लगुना। देखो आम देखा ये स्कीम एग्जामिनेशन स्कीम केमती एग्जामिनेशन आपको कंडक्ट करेंगे। फास्ट आपंकर अच्छी जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट आपंकर कौन कौन एग्जाम अच्छे देखा। देखो जूनियर कम कॉपिस्ट आपंकर अच्छी पार्ट 1 आपंकर अच्छी इंग्लिश अरिथमेटिक जनरल नॉलेज अच्छी 100 मार्क आपंकर ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव आप एग्जामिनेशन हम फास्ट इंग्लिश रे 2 घंटा आपंकर दिज्व अरिथमेटिक आपंकर घंटा दिज्व और जनरल नॉलेज घंटा दिज्व तापर आप पास है आपंकर पार्ट 2 एग्जामिनेशन आसो जोटा कि आप कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन 100 मार्कर और कंप्यूटर साइंस जो मैंने पास हे से पार्ट 3 एग्जामिनेशन हम बायोस टेस्ट 45 मार्कर यहाँ गला आपंकर जूनियर क्लर्क कॉपिस्ट। तापर देखिए आपंकर टाइपिस्ट मानकर
देखो ଏବେ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ 1 ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ 100 ମାର୍କର 2 ଘଣ୍ଟାର, ଏବଂ ପାର୍ଟ 2 ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେବ 50 ମାର୍କର, ଏବଂ ପାର୍ଟ 3 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ହେବ 100 ମାର୍କର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟ 4 ଏକ୍ଜାମ୍ ଭାଇଭା ଟେଷ୍ଟ ହେବ 35 ମାର୍କର। ଏବଂ ଶେଷକୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ 1 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ଇଂଲିଶ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ନେଚର ଆପଣ 100 ମାର୍କର 2 ଘଣ୍ଟାର, ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ 2 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ସର୍ଟ ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟର 50 ମାର୍କର, ଏବଂ ପାର୍ଟ 3 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 100 ମାର୍କର, ଏବଂ ପାର୍ଟ 4 ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଭାଇଭା ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ 35 ମାର୍କର। ତ ଏଇ ସ୍କିମ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିକି ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ସବଜେକ୍ଟିଭ ଏବଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ। ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରିସିପ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ କେଉଁଠିକି ପଠାଇବେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାଇବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଅର୍ ଥ୍ରୋ ଦି ଇମେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର PDF ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାଇବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ସମ୍ବଲପୁର @gmail.com ଅଛି। ଆପଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କର 9/7/2021 ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ ହେବା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେଜରୀ ଚାଲାଣ କରିଥିବେ ତାର ଓରିଜିନାଲ୍ କପିଟା ଆପଣ ସେଠି ଦେବେ। ଫୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆପଣଙ୍କ 4ଟା ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କପିସ୍ ହେବ ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ +2 ମାର୍କସିଟ୍ ଦେବେ, ଏବଂ ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ଜେରକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କପି ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ତଳେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କପି +2 ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ ମାର୍କସିଟ୍ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିକି। ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କପିସ୍ ଅଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣ କୌଣସି ବି +3 ଥିବ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଥିବ କି ଆମର PG ଥିବ ତାର ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଇପାରିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କପି। ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କପି ହେବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଶୋଇଂ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍ DCA ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁ କରିଥିବେ DCA କରିଥିବେ କି PGDCA କରିଥିବେ ତାର ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କପି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିକି। ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କପି ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଶୋଇଂ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ଟାଇପିଷ୍ଟ ମାନେ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପକାଇବେ ସେମାନେ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ଯେଉଁମାନେ ପକାଇବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି ଯେଉଁଠି ଶିଖିଥିବେ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ଏଠି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କପି ଅଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ SC ST SC BC ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ଏବଂ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କପି ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଦେବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁ ସେଲ୍ଫ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାଜୁଏଟେଡ୍ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ ଥିବ। ଟୁ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଏନଭଲପ ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ଏନଭଲପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ଲେଟର୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିବେ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି www.districtcourt.gov.in/ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରିବେ। ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର NIC ସମ୍ବଲପୁର NIC.in କୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ PDFର ଲିଙ୍କ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଯାଇକି ପଢ଼ିପାରିବେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଉଛି। ଆପ୍ଲାଏଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ବି ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିବେ। ଯାହା କିଛି ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ଲେଟର୍ରେ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଝିଅ ଥିବ ସେମାନେ ଯଦି ବାହା ହେଇଯାଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ଲେଖିବେ ମେଲ୍ ନା ଫିମେଲ୍, ଆପଣ ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେରିଟ୍ ଅନମେରିଟ୍ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଲେଖିବେ। ଏବଂ 9/7/2021 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ମାସ ଏବଂ କେତେ ଦିନ ହେଇଛି ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କପି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଉପରେ ଥିବ ସିଗ୍ନେଚର ଗୋଟେ ଆପଣ ପେଷ୍ଟ କରିବେ ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦେବେ। ଆପଣ HSC 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲେ, କେବେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲେ, ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ, ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ଆପଣ କେତେ ଦେଇଥିଲେ, ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ମାର୍କ ଆପଣ କେତେ ଆସିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରେଡେସନ୍ କେତେ ମାର୍କ ଥିଲା, କି ଯଦି ଗ୍ରେଡେସନ୍ ନାହିଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା ତ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଲେଖିବେ ଏଠି। ସେମିତି +2 ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଭରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ SC ST ଆପଣ SC BC ଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଲେଖିବେ କେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଲେଖିବେ। ରିଲିଜନ୍ ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଯାହା ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜନ୍ ଲେଖିବେ। ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଲେଖିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ଦେବେ ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟ କରି ଆପଣ ଏଠି ସଂଲଗ୍ନ କରିବେ। ଏବଂ ଆଟାଚ୍ ଟୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଜେଟେଡ୍ ଅଫିସର କରିଥିବେ ସେଇଟା 2ଟା ଜାଗା ଅରିଜିନାଲ୍ ଏଠି ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଟ୍ରେଜରୀ ଚାଲାଣ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଏବଂ କେବେ କରିଥିଲେ ଡେଟ୍ଟା ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିବେ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଲେଖିବେ ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ପାର୍ଟଟା ଆପଣ ଏଠି ଫୁଲ୍ ପଢ଼ିବେ, ତାପରେ ପ୍ଲେସ୍ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚରଟା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କରିବେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲାବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଭୁଲ କରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିକି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ଗୁଡ଼ାଏ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିବ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ। ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫର୍ମ ପକାଇଲା ପରେ ଫର୍ମକୁ ଭଲସେ ଭରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ଦେଇଛି ସେ ଆଟାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣ ଏଠି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତଳେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ତଳେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।